namno na sécurité nya to bana nya ta afrique day mbug di yo ando comme ni nya ta sécurité lay chef waaw waaw siara ayo yaakaar in ane ko fet ci ismaël ok danan tamit ne doon tu ko ke tadi gena cheikh ko ci borom yani te katala pa tabaki ci ismaël ke lam taxamon tawara ko sécurité sécurité ne mon soldat ci ismaël ay ne ya xam bo ci na njaay ana lo na walum sécurité waaw sécurité tanya ta ko rek musim no teew teewoma ndam ken katal pour fo mu sécurité ne tamit ay critère ka tege na te critère waaw ko rek ko nam correct waaw da ko yaru na tamit da ko taal kon fo critère kene rek ndam taw pour sécurité waaw pa ken sécurité ne waaw sécurité ci Ismaïla soxla it na iteewu ma katal daal kene rek waaw mais sécurité ne jege benn problème jafe-jafe ne ona no sécurité ne ñu jege benn jafe-jafe sécurité ne aha jafe-jafe ne te ref manque de moyen waaw invitation te appel o ref na taalibe si Ismaïla rek in way ngoyango damni sécurité ne an lay ini ñublete dara ku ref na digano xa taalibe ten sinoxe digano sinoxe am te i ngenana xa taalibe kon ngel lawo seante appel o ref na te taalibe rek o damte fokate fa damit ñaanana in te am fu njaajo i ndefu to ka i njego yene liggéey rek to i andaf le me mbaagna in way sakwa te ñaana paax xeɗa xa taalibe fop a ndamo te daal waaw c'est que à part jafe-jafe ke ref manque de moyen daal tenue correct équipement normal i njega kene tout manque de fonds yo waaw kon kene jafe-jafe en même temps xa taalibe xe tamit comprendre fulero deg sécurité in way lancer a den appel an nayo den lay i ndewa andoona yee ka i ngar pour ñoxoreelo wala mbadreelo ndaa ka i ngar pour nqenaniido comme fop waaw to mbin diine me refna société fe maaga donc kon fop i ngar meelam i ngaƴkee fo homme de tenue ka andoona yee andeero kilifa ken sirnoxe ta manipuler ta den na andoona yee tamit arranger ke in kene tax i apporter soutien in en cas de kilifa nu andoona yee sirnoxe ka ref no sirnoxe kilifa i mbaag no défendre a paam les hommes de ke jega solo waaw parce que wiin we mbara comprendre o baax sécurité ne na ñaaƴta fo sarte ke andoona yee te sécurité a refu no mbin no siri iyo nuun itam aussi i mbaro lancer appel xam modou modou ke ndef bitim rew pour de ndamta nuun no moyen ke goye ndef na bitim rew a ndamta nuun no maytu ona mbi ka seetana aussi sen ne paax iyo wala i ndam xan i mbiyote le tout pour annoncer o den bo anda xana mbaag no ndamta a paax a paax no walo ke nge ok mu sécurité fada rek sécurité si Ismaïla fada mu sécurité fada rek xana sécurité si Ismaïla vraiment i njegay les hommes yoo xam ne ni am nañ courage bi a njegay courage ne a njegay disponibilité ne mais seulement manque moyen ne rek o ref problème ine lancer a xa taalibe xa andoona yee fop a nga'aya sécurité ne mosaya a ɓeera ɗak ta ndamote daal ndamote a paax a paax aca gen fi publicité ne ko Cameraman.